Dobar dan. Evo ovo što gledate je Pelješac. Evo Pelješac u pozadini je Bosna i Hercegovina i planine u toj državi koje su unutar Dinarskog gorja. Tamo dalje gledamo istočni dio, to jest jugoistočni dio otoka Mljet. U pozadini se nazire Dubrovnik i Elafiti i tamo Snježnica. Onda vidite pučinu, kruzer možda, evo tu je sad gore na vrhu, njega isto vidite. Ono je isto sve dolje Pelješac, uskoro će zalazak sunca i tako. A mi se nalazimo na velikom gradu, a to je najviši vrh Mljeta, 514 metara. Šime, daj mi pivo, molim te. Ako se pitate zašto papir, to je radi ovoga, radi izolacije, da bude hladno. A zašto s kamenom otvaram? Je to ekološki? Da, održivi razvoj. Znači morate koristiti prirodne stvari, šta već, da otvoriti odlično pivo. Naravno, žuj, nemoj bežat. Tako. Načele su super cool, a? To su predobri. Dobra ova žuje. Hladna je. Šta da kažem? Zakon je. Žuje zakon. DG lik. Dođite na Mljet, on je stvarno predobar. Šime da je pokaže tamo onaj mali otočić. U ravnini tog malog otočića dole uz obalu je Odisejeva špilja. A Odisejeva špilja je jedan prirodni fenomen gdje imate znači litice jedne. Imate litice s kojih možete skakati i fakat su super. Danas smo mi skakali. I onda imate jedan mali prolaz u kojem uđete u jednu, ajmo reći, kao jamu sa površine gledano. I unutra čak barke su se mogle stavljati, još uvijek ima 3 barke tamo, sve u svemu prekrasno je unutra i može se uplivat. A nešto poput modre špilje, samo što nema krova. Sve u svemu prekrasno. Šime, šta ti voliš? Bresku. Bresku. Šime voli bresku.